Kinong tray ka 108 hapo ka Shatri Jong ka Megalia EMRI Workers Union ni ka MEMRIWU hakes ngi palay kilapan bana balaweng no ye kijing sange tray kam hadin ba ka sarkar kala kular da ka jinto ban seo no ye ka tulop ka badang sa jongki habakren shikilat pathai kubor uba Joseph Pengrop ubadai publicity secretary ka MEMRIWU ulay thu ba watla ka jingdawa jongki kampa dalong kumbala kimi ilanti henry kenya trailang bat ka sarkar kumba kala kular ba khamcham ban ai ka jingshekri ka babha naga banta ki pait ba ule thu ba ki 108 hapo kanong ba shillong kin sedang ban tray kam nadu kapor hinyau beje janmit menta ka sngi pale ka khalai trik ukula lengkot arajar arpuar ya kasiti kapoy mo mit mo ito lain di kelas tengye te kajing pet ngi kasiti ngi soba long abyang hi tambam dai bong 100% ni chime to kasiti 70-30% mo te hakalyang dong ka sarkar katung kasiti ko te ho ya salary long kala ai ka salary long ka taru dang hap ban bechu salary namar katung gajing demand long so no ngimde kita ki minimum wages ka kum jing ai jong government correct ka kum ai ko long ta ka kum ka bangi long kata ka minimum wages ka te nata sa ko ru long kum jing ko agasti la pro ba ka government kadang proses sikam ka wede ber ka service te but ka request ru ingi ba ka kam garang ya chmat kadang tulun ni kam te request ini nomor bah kani por ni hapon consider ya kani ka pandemic te dena takadaw to ngiru i so snai hi ki ba ni ngiru ila de ngi hap i bandawai ka ho jong i pe ba ngi so snai pe ba so for hi na ka jing strike jong ni ka 108 te tong belong ba kani ka jing call off ngi ka strike pada ka long ba ndai ba la long 100% satisfied kat kung ka jing dawa jong te ndai bani tri kam lang bar sarkar pada bangini tulun lang kam katangi ngilong puluh dari na takadaw bangi sa call off ni strike dengan sebelum benaru ahni bay ka strike ni call off sebet ka nyu biji tamar yaki bah po slong sebet nyu biji kun sa iya ka ambulan pun ni ka saya sebelum seneng bahkan sa serve ki public sebelum seneng bat ki public ni kila pun phone mon sebet nyu biji sejrong tak mo kila yo bay ko ni yaki bah po slong te ki sabar pada te kin up hadu ba kin dapoi sa ka location jo ka ambulance dan hadu di kila apoi sitai tekin sa update siapa ka emergency response center bakila long aktif ya kini ketulop kumbala yo ro jing tho hanu du bunai oktober kat kum jing tho baki ai handai kadang ini keren kata ketulop jing sang ila du bunai anu du snem arjar khat nyo ila du ka annual increment ila du iki area anu du arjar khat nyo ti ku sulung thamula pra ka kem pat got up to that mark ha wedi bak salary ban 100% ban ensuring ban la ban ay kata salary ke ban nadu arjar khat nyo namar ka jing mention ka sti ka long bai arjar nadu oktober jong news nam la lai arjar puai te ngana pakhat kam su don nong remi iru kata kam ay namar ba kita ki arjar khat nyo hadu mentai ya hadu ni oktober arjar apu namar kin ay nadu arjar apu wi te nadu oktober arjar apu shakmat ni kamyo te pangitaru istu tempat yo lo dihira tembang ni ru bilong ko sutu hi mde bo om bangin ya banya pene than hadu kata taru ai ba kam kan tulun te ni e ha jing start yang government kum no bakan tulun pada kam mde ba kan om ban forcefully ban long ba force ni bangin disrupt yang service ban boy bang sik agitation kan te kalong bit ni na kaleng government kon pakat bahaya kata na kaleng jong government kala franchise ba ka om himna ban compromise ha wedi ba kan service bakani ka service kadi bon run smoothly kadi bon ai ka jing sakri ba ka ba bhatam yo ba kat kong besti te ha ba ko ong ba ngimla ban compromise ta mat ka ngatrai ba na kaleng government ka bli ban community ki agitation kind of agitation kan te kadi bon mat iki demand jongi wala da kamla ru mentah ngi kam ong ka sarkar ba mentah bakan tembiang ta demand jongi dei ka work process ka don mar ba hadu kalong ka timing mo bodong ba hadu life poetry tu panai match kan kot ka kontrak dia mentah kan ka government kadang kala laban work out sibon ki kala laban ne work hadu benda poi kata tengi na kalian jungi ka inin yang scam ya ke ba kanong de bundon chu ni but yang scam du ba ka government kam de ban fruit tender so soi e ka lane kam de chu ban outsource ya kan ka project chaki wi ki company ki ban ba
mar komusyong no daki banabar kinwan bantu klar gani kami kam sem jingi ka bide ba ya tagalong unfair ha ko habla ngini kerni ta nomor ba banabar unung utip yu gajing long jing man jingi ha gani state wada mangi ngintip ki sabar kolong kumno te kumno gi banabar kinwan bantu klar ka kamtam ne ko ya ni posti dum tengi yang scam ba ka jiviki ka numli syuk mundan hadin jong kalai pui trik jong match ya mentah hadu kata kalai pui trik jong match tengi la ban ya flu lang ba sarkar ngini trilang hi kata ini pentulun ka kam smoothly kumung ong mene te patna sarkar kalau ong bang ba baka don under proses ban ya penbahap miat yang ka service nomor bom akat kum gestiru kala akru ba kala keren ha bo gestiru ba kinang up ya kata report hadu panai fab te hadin jong kata panai fab te kadai sah ka wisdom jong government kumu bukan perkat ya ke teman jong ka jaga jagi jong sosno